Telatah Kota Malang hadir bersama keluarga besar seni pencaksilat Trisakti Bawah Komando Dulur Kelanang Bobo Witono. Kali ini hadir bersama panji-panji keluarga besar seni pencaksilat Campur Sari wonten Singemendem di Bawah Komando Bobo Jainul. Kali ini hadir Dulur Lanang Bobo Toha menika sowan saking Telatah Gunung Jati Telatah Blandit. Monggo untuk Bobo Toha kula aturi sing tidak wonten sasana pagelaran Kareng Kembang utawi Gending yang punya keyboard diseret Bobo Toha lah semoga ya Singamendem. Bobo Toha semoga saking Gunung Jati asik oi Muhammad Siliana Muhammad Sallallahu alaihi. Iyot untuk Malaysia yang akan dikubur hidup-hidup mohon untuk mempersiapkan diri. Iyot Muhammad Siliana Muhammad Sallallahu alaihi. setelah manusia berdepan ada manusia petasan ada Mas Widi yo juga masih ada manusia yang akan dipenggal lo yo untuk kru keluarga besar Gagak Setro mohon mempersiapkan diri semuanya yot up Muhammad Siliana Muhammad Sallallahu yo mas bakur wasilat senior kami yo iya yo kakak kasihan iyo Gagak Setro punya lo iyo yo sek lo ada Dulur Lanang Bapak Tanpo Soko Iyot yang punya Gunung Jati Zik. Oh iya, Bobo Agus dari Singosari. Iyo, lo, Bagor dari Telatah Gunung Jati. Yo, ada Kakang Tomo yang punya Telatah di Noyo, Malang. Yo. Iya Muhammad Siliana Muhammad inilah Kakang Tomo yang sudah malam melintang di Malang Raya. Kali ini hadir lewat panji-panji keluarga besar Singo Mendem lo ada Kakang Adiono garis miring Kakang Gadal
yang punya Telaga Pokope, wilayah wisata Batu. Boy, yot, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh. Ye. Wah. Oi. Duduk. Ada Mas Widi Petasan dari Kota Malang. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hey. Yo. Oh. Loi. Duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk atraksi pendeman, mohon mempersiapkan diri. Sekali lagi, atraksi pendeman. Yuk. Oh. Yuk. Untuk manusia yang akan dikubur, yang akan dipendam, kami persilakan naik di panggung pagelaran. Iyot. Ada Neng Erna naik. Yuk. Iyot. Lo. Inilah merupakan bakor-bakor kami yang akan menuju bulan di panggung pagelaran. Lo, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Lo, inilah merupakan pesilat senior kami, Bapak Sukri, sowan saking Telata, Jago, Tumpang. Lo, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Bobo Jair. Lo. What? Inilah wasiat senior kami, Bapak Sukri, bertanding melawan dulur lanang Bobo Jair. Oh, lo, was. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, wah, wah, lo. Oh, wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Iya.
Inilah para bakor-bakor kami akan menuju kebolehan di panggung pagelaran lewat Seni Pencaksilat Campur Sari Singo Mendem. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya lah ayo ya oh hey ayo lah oh what ayo bobo singgang ini ya lo wah Allahumma sholli ala Muhammad. Yup. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo uluran gagang kasihan. Hei wah oh lo bobo Jumali ayo wah Uju kebolehan bersama dulur lanang gagang kasihan. Ya lo iot o ot ae Allahumma sholli ala Muhammad. What? Allahumma sholli ala Muhammad. Wah. Yup. Oi. Ya. Inilah Bobo Jumali berduel bersama Bobo Tanpo Soko. Iya ada Abang Toha yang punya gelar Seni Pencaksilat Kakak Sentro. Oi Allahumma sholli ala Muhammad. Yup. Beda. Yup. Boy. Yup. What? Lo. Yo, yang punya demung ayo diserampat nole. Yot. Loi. Jagat gumelare. Ganyang kaki ganyang. Ingkang bau kersa latah medek. Kalau selaku komando MC gua pilih wonten kelepatan kula nyuwun gungi pangapunten dumateng kadang telat kamendek terutama dumateng keluarga besar Bobo Jainul yang punya gawi yang punya hajat
Loi. Biung Dewi Sangkru. Ulma Sosro Negoro. Wah. Yo. Ayo. Lo. Wah. Wah. Oh, la. Oh, ondo. Yo. Oh. Yo. Oh. Regno. Hatiku kenyang-nyang selagamu. Opo solek dari Keleta Pasuruan berduel bersama Abang Goa disusul kalian dulur lanang Bobo Agus berduel bersama Kakang Tomo yang punya Telatan Dinoyo berduel bersama Bobo Agus yang punya Telatan Singosari. Yo. Oh, Siliala Muhammad. What? Ayo. What? Kopek melawan Dinoyo. Jauh Bedo Nyoto Gondeng Pemasaman Iya Gunung Brahma Kelabu Prabaliga Dasar Yuta Swasana wis ora tetabuhan Cak Aliman. Nah, Cak Aliman cek ngaso sik. Cek krungu boke. Pokopek melawan Dinoyo iki. Ayo. Sing cito duwe sasana
bekasnya petinju. Ayo yang ngono wis. Cuklek tambakno maneh. Ya ngono wis. Ngono lho Mas Jainul iki. Hop. Kangenan temane wong Batu mek dina ya iki. Suwe gak tau kepethuk Abang Toa. Ora apa-apa ngancene dulur lanang dendame wingi ya gak masalah. Nyarutang kok kene. Mas Kadal kangen aku. Kangen. Mas Kadal kangen. Kayak PT Horn nih. Malah kayak PT Horn. Sapi limusin. Aduh kaya ngene, meteng pirang wulan nih. Ya ampun. Mari tak pitoni wisan Cak Bu. Teken Bu, kon bertonyor Aja sukan-sukan los Mas, loskan. loskan wis. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ya ngono. Mantap. Ya ngono kae jejore mendek. Ya ngono ta. Wong dina ya Mang, wong dina ya Mang. Ayo Cak Wo, loskan kangen aku rek suwe rada diantem. Kang Tomo, ayo Kang Tomo. Suwe rada kepethuk. Ayo. Gas. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis entekno lah wis. Wah, mantap. Waduh jan. Iki krungu jejore teko dinoyo. Waduh. Jangan Tomo. Los. Wah, selop. Lagi diatemnya orang tambahan tambah ngantuk. Oh Pasuruan Mang rupane ora penak. Abang Soleh, monggo. Iki Abang Soleh. Tuan rumah oleh nyawer, penonton nyawer oleh bebas. Bebas sih. Monggo sing nyawer. Bebasan, Bebas, los. Wah. Iki sing di Pasuruan iki, Bro. Ayo Bang Soleh. oleh lek mangkel riko iki lho oleh rupane koyo gak lega riko ina. Wah, iku mantep Bang Soleh. Ncepno iki ngire sing landhep lho. Lah yo aja iki lho, lek jebol cek jebol wis karuan wis. Ayo. Suwe ra pedho Bang Toai. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantap. Waduh. Jos. Mas Jainul ndi Mas Jainul iki? Mas Jainul katanya nyacak. Penghormatan oleh nyawer. Oleh. Ayo. Wis Mas- sajane enak lek ngono lek nek segelem. Mas Aroni mang di Mas Aroni mang. Ayo. Ngefoto gratis. Oleh. Oleh we paping, ayo. Wis entekno wis. Tanganmu ku lho lek dimane gelut isor, gitu wis. Ya botol isor kene. Ki bebasan wis. Ki sawero gua apa sak gelem riko ya. Heeh. Penting sawerane, Bang. Ya, mlante dirumane. Oh, blaterek biru, Cok. Biru, Bro. Ora paping wis telu ae kuwi bener. Bener. Wis aja karek paping wis ora paping. Arek yo. Yo. Yang Gitu, ngono. loskan. Allahumma sholli Los. ala Muhammad. Sholli alaihi. Iya, mantap, Cok. Kurang banter iki. Getno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo wis. Los. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditawani mo. Ayo. Dari mana guyon ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Ngono. Ayo wis Bambang, getno wis. Allahumma sholli alaihi. Nyawer 50.000 ora rugi ta. Ayo.
Ngene lho. Raja Sawere mendheki kae munggah kabeh. Heeh. Ayo. Ngono wis. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Ngono. Sonya. Ngono ta. Cewek tuh keringete. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pijet ya 50.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono. Entekno paping wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Ayo. Wah, iki jaketnya dicepot aja sih. Diantar ke Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo encepno wis. Ayo ngono. Bongko ya dipendem. Allahumma sholli ala Muhammad. Heeh. Lah wong salahe melok pencak. Heeh. Lah iya mencret yo. Cek mancur pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiatno wis. Ngono, cara rugi. Mas Jainul kepingin rupane. Ayo Manul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, monggo. Sing badhe nyawer, monggo. Wis, bebas. Monggo ora dipenduk cangkeme mau wae. Ayo. Wis, Raja Sawere munggah kabeh. Ayo. Wah. Kena bos. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ngono. Kaya mecel watu di Gunung Tengger. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono, monggo. Ngono mari gepuk yo ngelak ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Jainul guyon ae lek gepuk. Getno wis. Bongko dipendem. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lho. Oh sawerane tono ta, Bro? Heeh, sing iki. Wah, repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ki bukori mari ki. Bukori cangkeme ae dikepruk. Yang merotoli kok. Ayo. Wis. Pak Jainul, ora rugi kita lo pencak ini. Ayo. Ayo Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alon-alon. Bang doa, lagi bu alon-alon. Neng nang berutu-berutu nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, ngepu alon-alon ning remok. Ayo ngono ta. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lho contone. Abang Toha lek gepuk yo ngono. Alon-alon ning brutune katut. Ayo. Pijet ya 100.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah kurang banter kan. Kurang banter.
Getno wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Getno wis. Gas. Semayanan lah Ayo. Lah iya. Iki lho contone Abang Tohai lho lek kebo. Alon. Nah, ngono lho. Aja mencret. Nah, temenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Tentenan. Kok cacinge kremine modar. Acara pre kremin lah iki. Langsung murus. Yo. Nah, iki sing dipokopek iki. Nah, iki wingirane dendam kancane. Nyarutang loro rombo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ngono Kang Tomo. Kang Tomo winginane sampeyan diutangi ya iki arep nyaure. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lho lek geboy. Kok Kang Tomo kalem-kalem kancane dhewe. Sing penting remok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Waduh. Itu jangan ketoro lek nyarutang dendam. Ana ora rombo dendame ndek kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Wah. Jangan ketoro lek dendam anyane. Alon-alon mek greger ngono iki. Ayo. Bu ngale bu kok dasmu kopyor ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Gepuk kowe Kang Tomo ngene lho alon-alon. Ning remek. Kang Tomo iki kancane dhewe ya alon-alon. Iso mencret barang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kate ana hune sing gare gregeten ana hune paling lho. Mejen kancane. Si keno. Wah, iki raja sawere mendhek kok nyene. Ojo kuwatir. Wah. Iya wae bener. Bener wis. Situ-situ ae. Cacingnya cek mati. Sarungnya dibenarno sik sarunge. Lah ngono ta. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cepno wis. Nah. Ngono lega ta. Ayo. Bapak bongko lah wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Ayo. Wis. Iki meneh majane lho gak kira ngene meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah ngawur. Ayo, encepno wis. Encepno dulur. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, jos ngene. Pancene. Ayo ngono. Entekno wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ta. Entekno wis. Gantian. Ayo. Ayo wis.
Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Encepno we encepno. Ono. Kurang banter ya. Los. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketno wis. Lah ketno wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kang Jahit, Kang Jahit. Nah, ayo. Ya kongkon rene tabu. Kang Jahit. Ayo. Kang Tomo cepno Kang Tomo. Enggak ono bolo-boloan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lho, mantap. Pinginane kondo gering-geringan goro ya mau sikato. Entekno wis. Main mlandit kondo lek gering. Sikato wis. Sikato. Pokok tenan. Pokoknya lulusannya pencak lek dadi dukun dadi wong pikun yo menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Los kan? Iya kan. Tembus hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong situ iki soalnya mekiti. Mekiti. Lho umur waras e. Ilang ngelune jan. Oh coba Pak Di, gak oleh Pak Di. Penonton lek katanya nyawer bebas milih-milih wis. Ayo Pak Jumali, Pak Jumali. Milih sing disawer. Milih-milih. Bebas wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Alon-alon penting remak Kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Wah, iki lho sing kepo abang to ae. Ki ana cutu Bang. Waduh. Kate ngei sapa iku? Seleb. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukori dikepuk modar kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh Bukori lagi. Gocek ono Bukori.
Lek gebuk abang tua yo. Kuat ae. Ah iki sing gebuk Kakang Ngadiono iki. Wah, yo mantap. Heeh. Alon-alon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo banter-banter. Tuh. Aduh, tak pikir kedot buraimu. Lah iya. Heeh, entekno wis. Bu, entekno Bu. Layanono Bu. Kano. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene lho, kepoke kok abang kok ae lho. Los. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, mumut. Munggah. Ngene lho nek kepuk iku. Cek langsung remek wis. Wah. Sampai copot. Heeh. Waduh. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk. Ayo di Bu Gori, iku di enggerase Bu.